Дух Найсвятейший, я прагну, каб да мяне ты прыйшоў. Дух наймацнейшы, мудрэйшы, радасць, спакой для душы. Дух наймацнейшы, мудрэйшы, радасць, спакой для души. Мудростью будь своим детям, бачить сляпым дай твой свет. Не одыходь, дай надею, все, что мое, будь твоим. Не одыходь, дай надею, все, что мое, будь твоим. Ты, як крыніца у пустыні, моцаю для наших душ. Хай моц твайго ацалення вылечить сердце мое. Хай моц твайго ацалення вылечить сердце мое. Дух Найсвятейший, я прагну, каб да мяне ты прыйшоў. Дух наймацнейшы, мудрейший, радость, спокой для души. Дух наймацнейший, мудрейший, радость, спокой для души. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Любов Божая разліта ў сэрцах нашых праз Духа Святога, дадзенага нам. Аллилуйя. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход распачынаю святую імшу, перажываючы вігілію урачыстасці з паслання Духа Святога. З верай і надзеяй отверым наše сэрцы на гэтую Божую ласку, на Божую милосердность. Езус сказаў: «Я буду з вами да сканчэння свята. Да вам Духа, які Ён будзе вас умацоўваць». І мы з верай отвираемся на гэтую Божую любоў дзеля кожнага з нас, каб дары Духа Святога напоўнілі нас, умацоўвалі нас і кіравалі на сцежках нашага жыцця дадому Айца ў небе. Адначасова падчас гэтай святой імшы будзем заносіць нашы супольныя малітвы да нашага Айца Небеснага, прызываючы заступніцтва Найсвятшай Марыі Панны, як падзяка Пану Богу і Найсвятшай Марыі Панне за пражытыя гады ад Валерыя Семенюка з просьбай о Божьем благословенстве, опеки святых опекунов, ласки здоровья души и тела на дальнейшие годы его життя. З падзякай за атрыманыя ласки, дальшую опеку для дзяцей, унукаў, праўнукаў, здароўя, опеку Божию для Людмілы, усёй сям'і, за ксяндзоў і сясцёр, якія працуюць у нашай парафіі, а пакліканне святарскія законныя, за працуючых усіх работнікаў пры касцеле. Падзяка за атрыманыя ласкі з просьбай о благословенстве Божие патрэбнай ласки для Вадима, Малышка, Юлии Володько, Вероники Зинович и для усіх их родных. Опеку Маці Божией, благословенство Божие
и вызволение з налогов для семьи Будьков и Лешчевич. І усе наші просьби, подяки, з якими сьогодні приходимо перед трон Божий. Каб, дякуючи нашій супольній молитві і ахвері Єсуса Христа, ми отримали потрібні ласки. А зараз перепросимо Пана Бога за наші провини, каб ми могли з чистим серцем скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, Прими моление наше, який сидиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, по Твоей воле на протягу 50 дён означалась великодная таємниця. Просим Тебе моцею Духа Святого, з'єднай поділенные народи, каб Твое ім'я разом визнавали люди різних моваў, праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Czytanie kniги proroka Joeля. Так каже Пан: «Спошлю духа Моего на всякое тело, и будут пророчить сыны ваши и дочки ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юнаки ваши будут бачить объявлений. Так само на слугов и слух моих у тыя дни спошлю духа Моего, и учиню цуды на небе и на земли, кров и огонь и слупы думу. Солнце обернется у темру, а месяц у кров. Першим настанет день Пана,
вялікі і страшны. І кожны, хто пакліча імя Пана, збавіцца, бо на Сіёнскай гары і ў Єрусаліме будзе збаўленне, як сказаў Пан, і сярод ацалелых будуць тыя, каго пакліча Пан. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опранувся у величі красу, Ты охинувся світлом, бицам шатай. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Неизлеченные, Пане, Твои справы, усё Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови душа моя Пана. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Усеяны чекают, что Ты даси им есть и у свой час. Коли даешь им, яны подбирают. Коли раскрываешь руку свою, яны насыщаются добром. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, бо мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе аж да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы усынаўлення, выкупленне цела нашага. Бо мы уратаваныя праз надзею, а надзея, калі нехта бачыць, не ёсць надзеяй. Бо калі хто бачыць, навошта яму яшчэ спадзявацца? Але калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады чакаем цярпліва. Таксама і дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрцы, ведае, якая думка ў духа, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя.
Дух Святый наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Опошний великий день свята Jezus stał i zaklikaючи сказав: «Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано у Писанні, з улоня потекуть реки води живої». Гэта сказаў ён пра духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у яго. Бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не уславіўся. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Христе, пану, браты і сёстры, мы з'яўляемся сведкамі вялікага выдарэння, калі цэлая Троіца Святая ахвяруецца нам з вамі, калі паказвае сваю бясконцую любоў. У гэтай дзень, калі мы пачынаем святкаваць урачыстасць спаслання Духа Святога, гэта момант, калі Бог Айцец, Сын Божы наш Збаўца і Дух Святы аб'яднаюцца ў адно, каб быць побач нас. Варта вярнуцца яшчэ у 50 дзён перад гэтым выдарэннем, калі апосталы былі спалоханыя, калі яны, бачучы смерць свайго настаўніка, калі яны былі перапалоханыя з паводу пераследу, якое магло іх чакаць. Яны бы былі закрытыя ў вячэрніку, былі спалоханыя. Яны спадзяваліся, што варта там ім быць разам і захаваць усю тую праўду, якую чулі ад Езуса. Потым, паціху, паволі, яны б, можа, разнеслі гэтую добрую навіну, але ў той момант яны былі спалоханыя. І вось Езус з мёртвых паўсталы, які нанова збірае іх, які прыходзіць і кажа: «Супакой вам, гэта я». Добра памятаем гэтыя словы, калі яны з радасцю прымалі Езуса з мёртвых паўсталага. Потым указваўся ім з мёртвых паўсталы, кажучы, што гэта ён сапраўдны і жывы. І апошнія дні, калі Езус маліўся за сваіх вучняў, мы чулі гэту апостальскую малітву Езуса Хрыста. «Не малюся за сябе, толькі за тымі, хто паверыць у мяне. Каб як я з Айцом, так і яны былі адно». Умілаваны ў Хрысце, пану, браты і сёстры, якая ж важная малітва, каб мы былі адно, каб былі еднасцю, каб паміж намі не было
супрэчак, каб мы даравалі, каб мы патрafлялі прабачаць, не абмаўляць, дараваць, каб мы былі адно. І сённяшні дзень, калі апосталы, якія былі замкнёныя за дзвярамі вячэрніка, прыходзіць той, які напаўняе іх сэрцы сапраўднай Божай любоўю. Дух Святы, Дух праўды, Дух мудрасці. І яны выходзяць абвяшчаць добрую навіну, ўжо не боячыся. Яны адважна абвяшчаюць добрую навіну, абвяшчаючы Езуса з мёртвага паўсталага. Гэта той момант, які зараджае касцёл. Гэта той момант, калі нараджаецца сэрца жывое гэтай нашай супольнасці. Дзень нараджэння нас усіх, дзе галавою з'яўляецца Езус Христус, а моцай з'яўляецца Дух Святы. Просім жа сёння нашага збаўцу, які звяртаецца да нас, гэта сказаў ён пра Духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у яго, бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. Езус ужо ўславіўся, спаслаў нам Духа Святога, які кіруе жыццём касцёла. Але таксама просім жа, каб мы былі заўсёды адчыненыя на гэтыя дары, якія спасылае нам гэты Дух Святы, Дух моцы, Дух любові, Дух мудрасці. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, якіх з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы, каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Аман. З'єднаныя у супольным чуванні і ажыўленыя Духом Езуса Христа, узнесем до Бога Отца наши молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб усе его верники жили, як належить Божьим детям. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб Пан Бог одарил его свою лаской,
у распознавании и выконывании Божьей воли. Тебе просим. Молимся за тых, хто ўжо прыняў сакрамент бежмавання, каб яны ахвотна слухали Христа і прымалі Яго у Эўхарыстыі. Тебе просим. Молимся за людей несчастливых, хворых и самотных, каб Дух Святый, Суцяшитель, одарил их новыми силами и указал сенс терпения. Тебе просим. Молимся за людей, які щиро шукають Бога, каб світло Божої ласки освячало їх душі і привело до сапраўднай віри. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся во всіх наших просьбах і інтенціях, які заносим про трон Божий, за заступництвом Найсвятейшей Марии Панны, каб мы отрымали от Бога опеку и опеку Мати Найсвятейшей. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, каб мы, заховуючи ласку Христу и бежмаванием, были послухмяные натхнением Духа Святого. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Боже, який праз Духа Святого улив дари свою любові у серце вірних Тебе, выслухай наши молитвы и учини, каб мы любили Тебе и отдано выконывали Твою волю. Праз Христа Пана нашего. Amen. Хай сиходить Дух Твой и землю одновить, дождь спливе у спеку, до спрагненных сердцев, освяти обмый мяне, песня славы хай завжди гучить. Хай сиходить Дух Твой и землю одновить, дождь спливе у спеку, до спрагненных сердцев, освяти обмый мяне, песня славы хай завжди гучить. Слава, бо ён той, хто перший полюбив мяне, полюбив Єзус, тільки Єзус Пан мой. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на славлення і прославление хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, Боже, освяти гэтыя дары благословением Духа Святого и прозис пошли Твоему Костелу такую любовь, каб усему свету нес ён светло збавлення и правды праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, зносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завершыць слаўнае пасхальнае таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Христе. Твоим одинародным Сыне, гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва
ва ўсім свеце радуюцца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спевають Табе гімн хвали, няспинна ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефам і Абранікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому оспеваемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу,
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою у дні нашыя, да памажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Примите, передайте ближнему знак супокою. Супокой нам всем. Баранку Божий, яки берешь на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягоною. Пане, я не вартый, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе здароўлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дае, покорно сходит для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан прославленный, до нас Он иде, приносячи мир и сутеху в беде. О свету збавление, Ты моцай своей, ратуй нас заўсёды з няволі грахоў. О свету збавление, Ты моцай своей, ратуй нас заўсёды з няволі грахоў. Дух Святый, освяти, супокою сердца мне принеси, перед величу Твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой. Перед величу Твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой. Дух Святый, освяти, супокою сердца мне принеси, перед
Помолимся. Пане наш Боже, нехай прийнятий сакрамент нас освячає, каб у серцях наших палав огонь Духа Святого, яким Ти цудовно наповнив своїх апостолів, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую всім за супольну молитву, а зараз виставлення святейшого сакраменту. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один у Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Падчас набажэнства помолимся у наших просьбах і інтенціях, які представили Пану Богу. Подяка Пану Богу и Найсвятейшей Марии Пане за прожитые годы от Валерия Семенюка с просьбой о Божьем благословенстве, опеці святых опекунов, об ласке здоровья души и тела на дальнейшие годы его життя. С подякой за тримання ласки, дальнейшую опеку для детей, внуков, правнуков, здоровья для Людмилы, усей сім'ї, за ксяндзов і сестер, які працюють у нашій парафії, а покликані святарські законні, за усіх працюючих работників при костелі. Подяка за тримання ласки з просьбою Божого благословенства і потребної ласки для Вадима Малышка, Юлії Володько, Вероніки Зінович і для усіх їх родних. А опеку Маті Божої, благословенство Божие, визволення з налогів для сім'їв Будьков і Лещевич і у всіх наших просьбах і подяках. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святиня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, селіба найвищейшого,
нами. Серце Єзуса прагод вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серце Єзуса терпливой великой милосердности, змилуйся над нами. Серце Єзуса щодре для всіх, хто до тебе звертається, змилуйся над нами. Серце Єзуса криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серце Єзуса умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серце Єзуса наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серце Єзуса злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серце Єзуса послухняне аж до смерти, змилуйся над нами. Серце Єзуса дідой пробитое, змилуйся над нами. Серце Єзуса криниця усілякого сутішення, змилуйся. Серце Єзуса життю і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серце Єзуса супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серце Єзуса живая хвера за грехи наші, змилуйся над нами. Серце Єзуса збавлення тих, хто на тебе сподяється, змилуйся над нами. Серце Єзуса надія тих, хто в тебе помирає, змилуйся над нами. Серце Єзуса радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорний серцам, учини серце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и хвяру, якою Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єзуса Христа, який з Тобою живе і володарить на веки вечные. Амен. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється
да подножа Твайго алтара. Мы Твоя Твоя уласность, уласность и і Табе Табе належаць належать хоча. хоча. Сёння кожны з нас шчыра аддаецца найсвяцейшаму сэрцу Твайму, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы, і прытуль усіх да святога сэрца свайго. Валадаром будь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Дапамажы, каб яны найхутчэй вярнуліся, яны ў бацькоўскі дом, і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Правядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастар. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю. Дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божому сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, Яму хвала і пашана навекі. Амин. Пане Єзу Христе, Ты прадказаў Духа Святога тым, хто верыць у Цябе. У кожным з нас, абмытым вадою хросту, паўтараецца той самы цуд, які Ты прадказаў. З глыбіні нашых душ б'е струмень звышпрыроднага жыцця, крыніца якога з'яўляецца Дух Святы. Ён асвячае нас святлом веры, абуджае надзею з мёртвых паўстання і разлівае ў сэрцах любоў. Дух Святы вучыць нас таксама маліцца. Таксама і Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Уся наша святасць, наша асабістае падабенства да Цябе, Хрысте, мае крыніцу ў Духу Святым, які жыве ў нас. Таму з вераю ў гэта усклікаем. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Няхай нас асвячае Твой Дух, Пане. Няхай Твоё Слова, Хрысте, прабывае ў нас у поўні, каб мы складалі Табе падзяку ў псальмах, гімнах і духоўных песнях. Няхай нас асвячае Твой Дух, о Пане. Ты учыніў нас праз Духа Святога дзецьмі Божымі. Дай нам у тым жа Духу разам з Табою нястомна праслаўляць Бога Айца. Няхай нас асвячае Твой Дух, о Пане. Адары нас мудрасцю у дзеянні, каб мы ўсё рабілі дзеля хвалы Божай. Няхай нас асвячае Твой Дух, о Пане. З'яднай нас з сабою Духам Тваім, каб нас ніколі не адлучала ад Твоей любові няшчасце ці прыгнёт, пераслед ці голад, галеча ці небяспека ці меч. Няхай нас асвячае Твой Дух, о Пане. Пане, Ты дасканала ведаеш чалавечае сэрцы, вядзі нас заўсёды дарогай шчырасці і праўды. Няхай нас асвячае Твой Дух, о Пане. Усемагутны Божа, просім Цябе, учыні, каб заяснеў над намі блеск Тваёй хвалы, а Дух Святы няхай Тваім святлом умацуе сэрцы, адроджаных праз ласку, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет.
dawcu wiecznego światła. Amen. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин Своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы заусюды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Ты найвышейший, ты найвышейший, ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ty najwyższy nasz Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.